ko kori ke hufanga mo i he tala malo e whanua, mga hi tala whatapu ko dope, o ku whaafatapu atu ka ata mo e whainga maari ko ni ke whahoka toiho mo polokalama koi, to funga whanua alo au, aia ko i heni pia mo Professor Sisio Laftani ke ma whahoka te tau polokalama koi ki a honipa mo i whatawange o ku wongolere atu pe tau polokalama ka tiki mo tolu, ki a pina, pe pe he foki ka tiki mo tolu te mo tolu ki mamata mai ke tau polokalama koi o e wikeni, o ku atu e tata lerei me tata loto mawhana ka tiki mo tolu, i he hoani. Tem tata foki ko whewhia ki tata lerei, ai Professor Tokita Sisio Laftani, pa me he maananga koe alo au i Ken Pela, o ku mai heni ke whahoko atu e tau polokalama ko ia, ki he wikeni, hiriang eni ai e kai ke whahoko te tau polokalama o ko osi, hange ko ia ku mo wangamaheni ke ai o ku wahiri wike ai polokalama ko ni, e ma whanonga atu i he tauni, ka ku wate tatalele ke te koe Professor, malo e tau mao e ahoni, pia malo e ngau e pe mei, Ken Pelana, whewheha ke tau ngau e kiena, pia whewheha ke pa mai family, Professor. Malo bito hoi wawau pe a kou whamalmalo atu e tala malo e whanua lo tū mo e ako kai ata ke hoko atu e tā polo kalama pe a tau whawhita i pe i e tau au sia mai a e pongpong whawhawhako niko e ho ata ia i ao te aroana pe a o kou lelei pe a mo Luciane pe he ki he whamiri pe a mo e whaifatongia ai lo au meheni o ku kei whanonga pe o kou lawe i pe o kou lau maari e le rei pe ta haine princess ko lātu fui pe ka tuko ao pe ke kautau i whanua aho kātoanga mo lātu kefu me Ken Pelani pe a mo e whare amata apure pe mo e kāinga e ka haine pe ke o maupure angani ka e whapo e uho i wawa o malo. Malo abito, Professor, ko e whawhiwhi abito ko e mahino ku hiri ato e wike ku lava pe o tau ke au mai ki ta polokalama ko ni ku tau ke mau pe mo ilelei. Professor, ko e tunga whoki a tonga tai nimi he tau ngahi mea whapolitikare o ku lotonga lere whoki kamata e honi ai polokalama tala noa ko ia ai pureanga o lotonga ni pe a mo e kakai e whanua pe he ki kau specialist o ku whawhi ki nau tolu. I ngai malai ke nau kau atu i he tala noa ahe whaa koe ni, ai au kamata ia i he ahoni, alo atu ai toki oski a whalai te. Koe nau tala noa i ngahi development, economic development i he whanua, ngai whakalaka i ngai tawhaake he o e langa whanua, koe ngā ke lava o mauai e he pureanga koe ni, ha whakafuafua totonu, ki he patseti ko ia ua manaki ke nau whahu ki he parearea, ke i he osiko e ki sune o tauni. Ai a koe patsetia wafe wafa, a wafe wanima wano, ai a o ku ngawe kia ka ku tomu a wakai ki ai e pare mia pa mo e preanga koe ni, ke o mai ha tanaki whakaukau, me he kakai e whanua, pe he ke kau matiketika i he ngahi whaaki ke heke, o ke ngahi pisinisi mo me a koe hae, anga e nau wakai ke ngahi mea e lava o hoko atua e langa whalakalaka, tu plekina wha ekonomika, ma teu ko ia ke matatari, ai e ngahi pore ko ia o climate change, me ngahi mea ke kulawa ke hoko ke whanua, e koe ngahi wala wesia foki he ngahi mea kotoa pe hoko ki he whanua, ai palani wha ekonomika ko ia o hapadseti, pia ko taha whoke ko tuko taha uhinga o ku whia mawai he pare mia ke whai tala noa koe ni ko ngā ke ne wakai tonu ke tuunga o ku iai ai ngahi business me ngahi tuunga ko toa pe tonga o ku iai kakai e whanua ko ngā na ale patseti ia kia whai ngā tau mua o ku takoku o si whakalaka kakai ia mantunga no foe ke whetuke pe o ku fukei tō mui e whalakalaka ai ka kuna walu na tolu. Ka kutui mahalo koe whi mau he pare mea ke tataki mai hangai whakaukau ke tokoni ki he patseti koe tau ni. Whewhe hoanga ho wakai ki ai e professor ki he tuunga tataki he pare mea. Os bene mahina e February ma asieni e nau tataki koe whanua
o ku tui mahalo pe ko anga whiwhi anga hau wakai ke Professor. Ia koe konga pene e ta proklama whamuina ku tano ai i he ngahe konga la lahe wha i he ku whaanga e pure anga koe ni o ku nau ngā ue ki ai Pea o koutui au ia he kai ke toe tō ki tua a e nau lere he tau ni me foi poine wha na kulawe kai ta proklama wha o si koutui wha manatu atu pe koe ulo aki koe nau whenga ke wahe le iange mo tāwange a e mauanga mo ui i he tumunga whakapaanga mo ngā hinau whaka ekonomika. Koe wā ke wahe le iange a e mawhai pure i he ne whikau aki mo mauanga mo ui. Koe tolu ke toi le iange e nau services e nau whaifatongia ki he kakai. Pea koe wha ke whakawhihonaki katoa ngai mea koe ni pea mo i whinangalo e tamatui i he talo e ne hopo hake a e la a ki he talo ni. Pea mo e ngai mea ko toa ne whaamu kai o ku wha o katoa ia e fwoi tolu koe o ki ke tolu. Pea o kou whatoka ngai rewa a e ku whanonga pea e hange kou lawe e ua i waulahi. Koe ka proklama wha o si o ku nau whenga ai pure anga koe ni hei kai ke whaingo fua, pea hei kai ke hao, hei kai ke a mea ia whaingo fua, pea kai ke a mea hao, ka te nau ki mea pe wholau ko nau whenga ke tau ka vei. Koe mea ko mahina mai ka te au, te nau ngā ue ki ono whenga i ke māu e atamai o whaifatungia ai pure anga tapu mo ki nau tolu kaunista awa o ki lalo i e whainga le volo pe. Koe whika wā ke māu e nau mo ui wha mōlare. Koe whika tolu ke māu e whaunga ngā ue. Pa mo toi habe a whainga mea o kau whieta anaki atu ki e fo i hoko koe ni. Koe konferenisi koe ni. Koe whika uloa ki u te ke wha konferenisi pe he i he ku mau. Talu ai Sao Paulo wha politikare, ki mua pia whai ai patseti. Sai, taulak ai te. O ku te eki ke wha foi konferenisi pe he ni ia. He kamata anga o hapure anga, ke whakaata ke whonua, ke nau o mai e nau ngahi whakakaukau. Ai ngā whakaukau ai tokoni, mandui, koe nau whaavatu e konferenisi kou tō mui au ia nai, o si whamatalai mai e nau palani, o fau mai mahale kau pēnolo, kou lawe e koe kau pēnolo toko wha, ko toke tā professor toke tā malakai kolomatangi o kou lawe i, pia koe kawai mo palang, kai ke usioa he nau whamatala e nau ngai, whakaukau pia na mahina ka te nai mo palani, na e whai e whamatala kei ka nai kei ke umau ia ia. Nau mao ato ai ngahi whehu, pia nau mālolo ai o morning tea. Kai ke koe kupoi ni, o ku te eki ke ulawe ia o kua whai ha whakatapeni ha kamataanga ha pureanga, ke mai ha whahinga whakaukau, whaawa atu ki toa ki he society, ke whonua, ke mahanau whakaukau. Koe poini ula kia, ki he langa whalakalaka. O whai ngai mea ia alu pe whawhawhonga tā noa kono whainga, tā noa kono whainga. Ka koe kuhinga koe ka tō whai konferenisi aho wha, aho lahi apite ne lahi ngai mea lelei e lawa ke mawai pe tokoni ke pure a ngā pe ai toi mangai ke whonua ai whakakaukau o langa whalakalaka. Sai ko awa. O te kai ke lawa i hapure anga ku nau whai ha konferenisi pe heni ki mua ke tokoni ki tala noa i o patseti e kabineti pe toki alu me ai ki he whare area. Pate u whakafoki mabe ka noa ki he umea na kuhanga fofoa i he wikosi o peheni. Te ke whaha mea peheni. Paka mea koe na ulawe he wikosi o pehe uho i wawau.
Ka pau e tonu e pureanga koe ni e nau whanonga atu e hala whanonga koe ni. E hoko e nau ngā we fo i tau e taha koe blueprint pe koe fo i mape mahino ke ne hului a e tau hala whanonga a e whakalere o i whanua e hapureanga. Pea koe mea e koe o kou whaapapai. Koe mea koe ki he ola pe sai pe kovi pe koe haa toi whainga tālanga mua ngai whakauinga ke whakaikiki koe keu toka ngau ke kou toka ngau ia kono whakahoko ai ngai fo i whakakau kau fo ou o ku te eki ke whai pe e toi waofi a ngai ai whemahino aki pea moe tālanga talanoa moe tālanga tātālanga i he wā o i pure a ngā mono ngā hi potu ngā we mo ngā hi kupu whikau aki o i whonua pia pehe whoki ke kakaiwha loko fua. Ana mao atu pia uia e ngā hi whehu i ko o se whai e u whamatala presentation ke moapa ku sai pehe te utok whoko sio whaerei. Ka koe mea kou mahino ke te au koe tala noa i koe ka veinga e konferensi hange ku ke tuku mai koe tala noa i oe langa whakalakalaka. Pea koe ai langa whakalakalaka ko hono kapi mono mai nei te kai ke osi pena e whodu he poreanga ko osi i kai ke whakakakato pe koe ngai mea nei os kamata pa i kai ke osi o ngā ue kai poreanga koe ngai ai ngā langa whalakalaka nei whai mau nau hanga nā tōria o furi, tau kai ko mea mau inga ka te au ko mea ibia a pure anga ka koe pe koe reo mai ngā langa whalakalaka nā kulawe kai ta porokalama koe short term o ku taimi no mo e taimi loloa pa nā kulawe e ue wawau e whakatoka he pure anga koe ni pa kuna ulotonga lere hono whakatoka ai ngā langa whalakalaka taimi no mo e taimi loloa. Aia ka pau te nau toi whoki mai whakaofa ke nau hoko atu, te ka pau e whoki mai nau konga, on nau malawa ke nau kaupehe kabineti hoko mai whaafofa, te ka pau hika ke nau toi whoki mai, e lawa ke hoko atu e hapure angata, ke nau mai nau tolu o hokosi atu. Heka te whaafoki atu e uhe wa malo. Koe taha whoki ai konga na ako mao atu i he kamata koe ni ai tala noa, koe whamatala ai whiwhine koe ko Paul Winfa atu sia. Koe CEO malolo eni o e paanga, e potunga o e paanga. Aia ka ku ngā ue ia te nemi ki ADB. Aia koe ne whamatala koe koe konga ene whama opo koe ne whamatala na o whanong ki ai. Koe ne whakaha ai popo kakato ai SN Development Bank ki he project ko ni langa hala whakawakawa pe mei tawhaaki koe nei turiki atu koe nei maofanga o alu kolosi ko ni ki hahake aki ai uhinga koe ngahi palaparema kwihanga ngai mo kakai i he uhinga e ua koe fulahi koe ai mea lele pe mo kiu koe mea lele i he o mai he hala pe taha halalahi pe hau koe nei tufu mahina hau ki kolo pea ku e tokoni lahi apito e halwhakawakawa ke solova ai ni iho palaparema ko ia ke a whee kakai ke nau kolosi mai ai ka ata halalahi ia ke kakai ko hau me ngahi wahenga ke hea tu koe ke nau hau me hake pa ua rewa ke ai ko uhinga ki he taimi ko hoko ai hawha i he climate change o taimi ko hoko ngai whakatamaki whanatula o ku mlawa e halawakawa ke ni whakawawei kakai ke nau holai ke me he wheitu lawea ngofua koni kui ai ka pātangata mo mea ke nau kolosi o holai ki haha ke wheitu o maalunga aia koe ngai uhinga mahu inga ia ua na o mai e he tokotahani aia koe whafafonga ia ADB i tonga aia koe ia ku ngawe aia ku lotonga ngawe ADB koe ngā ke tāna ke ngahi mea kotoa pe ke o mai ke whapaanga aki ai fo i project ko ia ke lava ko ngahi tokon lahi apito ia ki he whakalakalaka ko atonga professor.
Io koe mea whuke o ku asma ai whakaukau koe prosek loa ia, koe prosek loa ia a poreanga. Pea koe poreanga koe ni koe kulawe I ku mao ai nau fund ke langa aki ai hangi koe na tānoa kai ai whiwhine koe na. Moment ke langa ai hala whakaukapa. Oku lahi o pito o mea ia e tokoni ala whakaukapa hangi koe ni. O mahino whakatau tolu ka lere hala whakaukapa me alu whaka highway, Aia koe uhinga ki ai he kaike toe hangahi halaia e toe huka atu ki ai. Koe mawahe koe me kau vai koe whaire o mape. Me Alpha Highway pe koe hano freeway pe hano whainga. Ka he kaike toe whaire aia e wawe aia ka pau koe lere ngahi pasi ngahi mea lere a kau ngā ue. Nau lere hanga tonu e malawa rewa he nau hao ke ngā ue koe nau wau pe ke mui kau vai koe kolos. Aia tuku rewa ai halanga mahenia ala ke loto whonua. Ke alo ala ke pia I whie maari e pia ka kai no molo ia kai ngā ue. Ai koe pe koe toi mea e kaha koe ngahi uta mea mama wha. Mahu inga ubito ia koe kau ia I mamani I hala ko pau ke tuku ia ki e uta mea mama wha ai whanonga ko ia ai ngahi lori uta mea mama wha ko e kau ai hala whakaukawa o kui ai ngahi leini pau wai ka nau tolu. Te moi hato e whainga uhinga hange koe uhinga koe ne tala noa ki he ka hoko ha whakatūtā maki pea oku mahu inga ai hala whakawakawa oku inga ki ha wha, ki ha mau, ki ha whanatula, ki ha whakatama whanatula. Ka koe I he tā I wāta tau koe whoi waha a whanua ko ia ai whoi ko whangaka kau whoki au ai ke langa ai. Alat whangauta whak mea mautolu alato ngata pe alo whanka kawai o alo awa ki tua Ka aku ke isai pe he koe aku malawa ke tu lawe ngofua e hala whakawakawa I he taim ka hoko ai ha wha mua tsunami. I he uhinga tā pe te lava pe ke toi malu he uhinga tā. Maka tuunga he maalunga o he hala whakawakawa pe koe hano maalunga. Ko uhinga whaka ko whangakakau koe fo iawa ia koe ki I tahilahi. Kaike ka koe mea ia koutu ia koe umea koutua koe ia e pau ia no siofi he kau civil engineer ai foi poini ko ia ka tau fia. Pa koe mea ka ko whato ngā hifona e whaki e siaina kau ki lawe at lewa ki ai ue wawao. Ana hoka whaki ai whakafoki ai auditoriumi pe koe sentasi poti ke pure anga. Pe oanga mo ngai tokoni whakai paanga ke langa ke se. Se koe foi sipoti long term ia o ku kamata atu e pure anga koe nipe malawa ka paute nau to fokma nau to kolahi pe koe foi kautama koe ni o ku candidate fili e malawa ke nau lere kia te whakaukau no langa e sipoti. Pa ko tui ko fia e ku lawe I fo ka pa ku tonu e ku mau e ku anga lau hifo. Whakafoki ai sentasi poti ki pure anga saina moi pure anga koe ni. Ka whakafoki atu e ue waulai, Koe, oku tonu ia ai whatara nau ke whai. Koe ngahe koe na langa pe foki ai betu sporti koe ni. Pena e ui pe koe Tonga High School whahingoa ki Tonga High School mea ka koe taimi koe nai whakafoki mai ai o ku liriu mo hingoa ui pe koe Tonga liriu me Tonga High School ki he Tonga pe koe ngā koe sporti ai whanua pe koe ke beni iho ku nau koe ke nau loto whia maari e ki ai tata di whita mahalo ki he nihina nau o ku nau I he ako Tonga High School ku nau pehe koe
koe whaitu, koe whai konga ni a kere na iai mala a pulu koto high school, na e whai ai koe hono ai koe spoti, ka koe ka ku whahingoa whuki e si aina he taimina e o mai ai o whaki koe ki he pureanga o whahingoa ia koe sport, ka koe tonga high school, ka koe sport facility a tonga, ai o ku koe tu rewa koe ia, ku mahino rewa ku ata, o ku ata pe ia ki he pureanga, ke nau whai hono toka ngā i mono tōtou wakai, koe ke ua na mau o sepefu i ono langa pe ari ake ai pe ia tai aonga ai pe koe ke aha te ke maintenance e mala sporti koe ni kaku mooni ho tala noa professor. Ia koe maa whoka a kuia ki ai, koe foi prosekia koe ni koe prosekia ai pure a ngā koe koe prosekia tonga high school. Koe. Pana kamata mai e nia mea ekpare mia ko pekias a Samuel Crispo hiva pekimu pe ko maupe na kamata a no whakawai ai fo i whaunga ai fo i ngā au e koe ni mea Samuel Crispo hiva pe koe fo i whakarea koe langa e whare sipoti mo o mea sipoti ai pure anga. Kai kana e whawok ne whai pe tālanga lahi ai i e hono huufi o naia koe whare sipoti o tonga high school. Na e fuma mawha au pito koe ngāhe na tau fia, koe tau pehe, koe whare sipoti e whonua, pe e toi whakalahi at mo e hae ngāhi mea koe i he uwha kaukau mai koe Samuel Crispo hiwa ki mua. Kai whawok i hono fo i ai ana koe whare sipoti o tonga high school, pa ko toi whakatoa ngai koe ni e toi hawa e ongo, ko mea nā kulawe e toi ki ai, kai ke ufu whakapapau, he koe taimini au kai ke hao ngongo ia pe au hanga to. O ku hao e ngongo ko toa ia, whemau ia ke usivi a ke ai, foi mea sivi e nima, pe au toki whakapau o lava ke utoki hanga o mai o pulusi he mo mau kau kama he u pese ai lo au ko ngahi ko hange ko tala no ko a Donald Trump o kula hange ai fake news ai u news ai u ngongo loi pa ko na ku sai fo ke ku li atu e ku ke hanga o to tana ki mai ka moni pa ko fi ala ya no faka foki ko kolo ai pure anga pa ko na e hoko atu nga u ke ka faka foki atu e wo ma Professor koe hange fuku ke tala no ki he ongo ki he whainga taa fuku koe taha i mea ko o tau whainga taa i ngahi a honi i he ata ma koe fu malai wa inga lahi koe social media ki he kakai e whonua Beko ko mana tui ai ki fo i whihu i nai whai e pare mea he taimi nai whai atai whihu i ki ai whekau aki pe mo hike risi o kere me seni te valu noa ki he paanga valu nge au. Pe mahina fokia ke he pare mea o kua ki hame apehe ia tene mea i bau te peke ne i loia e a hame apehe ona taimi. Ka kai ke tari hanga taon mai pare mea ka ki whai mai pare mea ki whi ke ka whai ngo pe mai. Ko mau e whamatala ko ni mei whe. Pe tare te mea Facebook ka. Pe mai mea mai pare mea pe. Oh, iyo. Koe Facebook ka, O kanga ko ki whaka aloma whoki e mea mai pare mea. Ko ngaha kune o si mea ile rei pe e ia. Koe la hitaha ngahi mea he Facebook ka. O ku kai ke whalala anga e sosi pe o mahina o mooni pe koe mea ko e ku ata pe whoki kakaia ke nau ta whoki pena tolo aha nau fo i patuputupulang ya post. O pakau whoki ta doria koe whi mea mooni post mai ko tako ni whi whakakata pia ana. Koe ai pena ia ke mau e fia mo e ori paku pehe. Ka koe pe e taimi o ku totonu foki professor ke tokanga a kakai e whonua ke o te nau lau e mea kotoa pe i he Facebook a koe lau i pe tahapa o ia wea tia tokoto hange ka lere no suka ana ia. O pakau e kumooni takau kaka me mooni ia. Io koe mamani foki ene o ku maarie, Pea kusai o te hanga o mai. Hange ko tānoa pea ke au, pea moelo au,
Koe ngahi kupenga newsi o kutu ai me ai Twitter X ko ala ke fo ririu ko X ko me Elon Musk sai o kuie ai LinkedIn o kuie Facebook a kuie YouTube pe ko ku fai fiore o ku kai ke tau to lava foki e o va o pe o o ki he ko me ape ke ngahi media la lai sai ka o ki he ko me ape ke social media o ku kai nga o pe he mama ko mama ni ko hange ko kala no ko e hua ko ka kavatonga ko palalafa nge spupu pe mo tau pehe ko konga pulu masima o nau fai fio kato ape foi feitu e ka pa ko tau pehe ko ngahi miti ala lahi o nau lere whakata ape he UTP mo lere noa ia ai miti pe aku pehe pe mo Facebook a o ku ai ngahi miti ala lahi o ku ai ngahi kautale le o ko ke tau pehe tau ko Facebook a ko apuaka pe ikai po ko tau pe ko X ko apuaka pe ikai ko me ko ke tau fatonga ngai o ku wange ko ta ko na ki ko to itapu o ku fai fio re ia mo ko vi fe tu ko ti ka wa ko ke Facebook a he ka pau te tau pe o ko Facebook ikai la o me le ia Facebook a lai ai u pesi le lahe u media sosiale le pe to lahe pe u fake news tau ai pe foi re ko a Trump ke mahino ange tau pe ko kau fai ongongo pe ko ngahi ongongo loi pa ku fu alo nia o va ke fihi au pito he ko me afo na pe ko tau ai foi ongongo loi ko nga ko tau tui fa politikare ke poua e tau fai sai ko tai mini o ku to ha o ko a teknolosia ia o ku tau fa o pe tau tolu e tama ko tama loi ke ne fai ongo ore a mai he video ia ko tama mon ko fu AI pe pa ku ne malawa be ke ne hanga ia whakatupu mai ai uongo o ku kai pe ke ango pa ku sila o me tai mini ai mai fo i ataia o Obama ka kai ke Obama ko hinga ko to alo ko ke whakatu tāmaki ka aku ikai hinga ia ke tau pehe ai ko YouTube ko toa oku loi mo palaku o ko hinga ia ke tau pehe ai ko Facebook a ko toa mo social media ko toa oku loi mo palaku ikai he oku malawa ke tau mau ai ngahi ongo lele ongo mo oni ko ngai tala noa whaka ofa ai ka kai ki he nao mo ui ka ko mea ia ko tu e oi wawaulahi ko tau te whitoi paraparema ke tau ngāo ki ai i e media tatau pe he media lalai mo media whasosiare he kuna whakatou mālohi pepe a vai ne ongo lahi ai varelau noa ia e media whasosiare ka koe kaimi pe o alwa e media la lahia ke nau whakawhaha i kaha o toi whakatu tāmaki ange. Koe mea koe ange koe kuanga koe e ku sio media la lahi koe mo luse ane. Koe kaimi koe ma sio media la lahi ai koe ne lome ipe tamatei ha o mea hoko. Ko nga koe o mea sivia ke te au he matango tu ke masio ai hafo i documentary pe ko hafo i ongo. He koe ku whare i pe a koe anga pene a wahe e ue wama. Koe mea o ko whika uloaki ka te au ke usio ai i ha mea ku hoko mai he YouTube mai Facebook a pe ko hawhainga mea. O ko hanga ui koe raw material. Aia ko kuhinga koe foi kono hulu i mai ai hoko totonu o hafo i mea pe ko hare. Hangi koe mea koe pagulahi ho whahanga hulu mai ai, ho whahanga o mai o broadcast hanga tonu mai o mea. Koe mea koe e au koe raw material o e ongo. Ia koe kuhinga o hoi wawau.
O kui kai toi hau hata haya interpret mai ai tala noa e kau pe nolo ane nai he konferenis whalangalaka atonga, whalangalaka, alanga whalangalaka. Ko kuinga, ange koe rea kau papalangi, o kou sio ki he nguto e hosi, ange koe whakatapu, o ku hau hanga tonu me ai tala noa. Pe koe mea koe ui koe roa matiura, hanga koe mea koe nuho koe mamani. O koe koe ala sio, ia ume alahi koe hau hatama koe tala noa i o Trump. O kou ala sio hanga tonu ke he ure hanga tonu a Trump ke he ne u press media. O kou alu pe ke nguto Putini o sio hanga tonu ke he. O ko mea ko maho inga ia i he tau pe nolo ko he whalaite, o ko ke whahanga mau pe o podcast mai o mea hanga tonu, ko mea lelei. He ke whatonga i tau longoa a ko i he Facebook a kau aipe tau toltonga. He koe kai te hau hata haia he kau longoa a Facebook a e ue wawao o broadcast mai haroa material. He ke whatonga ai. Ko e hau e whaha i koe ai tū o koskosi mai. Ai o ku hange koe media koe ai tama koe ko karino. Ai hako ai ue media koe kaniva. O ko ui foki koe tu usi mo e whakapipiki. Koe cut and paste. E ko whainga media koe ia, pehe a tala noa ia he social media. Hau e ta whaake tū, koe tu usi mo e whakapipiki. Hau e ta whaake a patoa, koe tu usi mo e whakapipiki. Tau koe ke wala sio he nau mea. He kou whie sio au i he raw material koe rea hanga tonu mai a akirisi i hono whaka eke eke. Koe tō whora mai e tamatu i hanga tonu. He koe mea koe e si. Pa te tō whaere wai te interpret mo te whaka uhinga hanga tonu me he hau me he ngutu oi hosi. Aia koe te tala noa pe akuia koe tokoni. He koe fake news ia koe mea ia o peheni. Koe taimi kau whahaos kai whawha. Koe taimi koe e uhe o wā. Nei pau ke alo ako ke hao whai ongo ongo. He? Pau ke ako i koe ngai media lalahi ke hao whai ongo ongo. Pe te ke hu ke ngai media o ke ako ai i loto ai he kakai ke lava o whai ongo ongo. He? Pe aku pau ke train koe. Kai ke train hanga tonu i api ako, o koe train me he kakai i he umala e whai ongo o ke ako pea. Pe se te hiwa ni mai tau kau whai ongo e tuku au mai historia tonga, koe na wako me he kau whai ako pe i tonga. Tuke ai ki toko si nai o ako i muri. Sai. Either side, pe ko whe, pe ke alo ako whai ongo, pe ko ke ako me kau master, ka pau te ke whai lelei, te ke hoko koe toko ta whai ongo lelei. Ka koe ku poi ni, ko pau ke ako e atamai e tangata ki e whai ongo. Koe ahoni, koe parapare malahia. He kui kai ke o ako whai ongo, pe i kai ke ako me kau tangata, me kau taha o whai ongo, ka o ku whai ongo pe toko taha kotoa. He? Pe koe mea kou kau parapare mai taha, he koe whai ongo ai toko taha kotoa, na i kai a koi, na i kai ke train, pa ku hau pea mo ne foi atamai pea naia i he ne whainga tānoa pea ia ana i ho nau api. Hau pea. O ne tuusi mo whakapipiki cut and paste aki, pa ku tau hoko rewa o parapare malahi. Sai, koe foi whao se taha. Toi parapare ngā ki tau tōru e kakai, he koe ke tau lawa e tau tolo whakawhai ke he, ta tau pea mamani a whainga whonua. Koe majority ka kai koe ke nau lawa na tō whawhai ke hei, a e, nei he, koe ta wadu pe ko wha o fua hafo i tuusi mo whakapipiki cut and paste, o tau i fo i ai koe tau aluia. Pe koe mea kou toko lahi koe ngai kulupu koe hange koe tu a mamani, ma tu pe atonga. Hange toko lahi koe ngai kulupu pe, oi ia koe kulupu kou tupu toko lahi koe kau mui tō at mo ha. Koe ngā koe parapare ma, he ku te kai ke lava civil ere e u whakaukau ia ko ia, ka whai peki hei fo ia ka kai, sai tau mui ai. O, hoa ia mo e tau tui, tau alu. O atu ke whai mea koe, o, te kai fuke whaha civil, Pea koe tāna ki rewa, koe hanga e tū koe he kai mini, tū e tū me he, patoa me he. Ongo whaha i maa lohi, ai mea koe social media. Pea koe tui koe ka kai kai mo e nā mui kai. Koe toi koe ke sivi o te kai ke sivi lo wa ngo kolopia koe ni whakaako. Ka koe koe
ngia ia hata ke alo sivi na to ko fatongia pe o tau to la ko programa kan ni fa ba to na ula mai fo na to na ka pe mai na to re ka ia pa fo me ka ko kala no pe au ko inga na to kia fa inga ia e a nga ki ka fa fo ke tu o ba Koe maari e whukia professor tatala noa whuk ta awhi mai ki he konga koe ni ka kou tui o mahu inga o pito mea koe ni ku ke whai ke ai whakatala noa he ko hange ku lau ka nenai o ku tau atai na kakai ki he mea ke nau whai i he social media he ku ata mai ki tau whai te ri hai tau whakakata mo tohe hainga mea ke tau fia ai o ku tau atai na kakai ka ku wai whuku mangahi mea whakamato ato. Ko mana tu ibe professor na aku na e reporti mai ka te au he ngahi mahina ko mariu mea i ai tapehepe ko corruption na hoko tahe ngai potunga au e pureanga i he pena kan ko mau whatongia whoko ngā ku laiseni ko media ko pau ke mau ngai wha mo oni ka pa e ikai ka whakailo kita ko pau ke te mo ua kono ke fokia mo time ko ku te hapu kita aha te vainga no ia he Facebook a whakamatala ha mea na e talamai so tia ia fo ime ka koe fo ke ilo po ko hai ko no ke he koe ke lava wha ilo ko time ko ku leri ko media ko pau ke nau ke whai ke ngai tutu uni mo ethic ko ia pena e time ko na mai ko ai report ko ni na ku fe mau me na tolu ke o mai proof ko inga ke no mo ia kai lava ke uhanga expose ai me ko ia pena e whainga ta ia ka ta mako sio ke na ngā we na more pena o ke taimi na mau na whapapau i puko te malu i nau tolu mga uhinga pehe pe o mai rewa o proof pe o whai rewa hano post ko expose lewa mena e hoko i he Facebook i he social media expose pe au i he pes kone viponi na e mau inga hitohi me whakalao ko ngā e whai hopo e whakailo pena nau whia mau rewa ke angi ai ko hae ko proof ke mea na ko atu pena ko hanga rewa anga nau tole u konga peko ko ilo mahu inga ke nau sio peke ai o ku kai ko ha mea o kai ko ha Facebook peke ba inga ka ko mea mo oni o ku reporti mai ko staff pa pure anga ko ne ala tu peko ya aki konga peko na hanga o ave atu ke ki hint ka nau tolu I got all the information i he mea pea ko ne ngata ai mea ko nai whai ka koutu i koe o koe dai mea ku kehe au pito he tawhaaki ko ia ka koe ke uhinga e ke tau whika kai mea nau mea tak tau dai na behe ne mea ku whai ka koe dai mlahi o ku kai ke u whaatoka ngau ke asima hata mai na e tarange e hai tange whai manpuna ko tange whai manpuna ko ia ko inga he ku o mau pe ku ta mau pe tau whia mo tau hoko atu pe whanonga ka koe ka whumea mahu inga whia ke solid evidence ko ia ke hoko ko mea ke tau lava mohe he pouri professor Io ko mea mahu inga ia e uoi wawau lahi ke ka hange ko ngai kau taha ngongo ko ure sisita pe ko kau pe hange ko tu ko ngai media la lahi pe ko ngai media o ku professional o ku nau whainga ke mui ke ngai regulation ko ngai rules a media ai o ku ke kau neonga o ke whakalere i he YouTube pe a moe Facebook ka kui kai ke te ha media la lahi e ta lere he YouTube moe Facebook neonga e tala noa koe ni neonga e naurea mai ke he social media ka aku nau o mai ke ai e nau mea ke lau he kakai he social media ai aka koe ku poini ke whai e ngahi media pe he hange ko koe ke whai ke he ange ia me he tala noa lalo niu koe ai kakai anga maheni o kai ke peha tau ke kakai o ku COVID e nau tala noa ko ku hinga koe pe he tala noa lalo niu he koe ke aha whahinga recommendation number rules ke puke a ke tala noa ai kakai pe kai ke uhanga uia o ange koe ni o koe ai whahinga ia he tu mo whahinga he ko whatata ke ngā kurupu ko ia mō kātaki pe o te mō kape mai ko ngā koe ke te hako hao ngō kurupu e ke te whia whakatata ke ko ngō kurupu pe au nau ke mō ave holo e u tu usi mō whakapipiki news ko e he mea ko u fake news ko a Trump ai ko ku whakatata ke ngō kurupu ko niu pe
he kai ke whakata, ko nau tau reo koe ke whai whaka sivi ha mea taha ko kalatu. Ia ko kuhingani, ulo aki. Koe media, koe talanoa lalo niu koe kakai, o koe kia regulation ni ia, ko talanoa mahina. Sai peke nau kape mai, ka ko kalatu. Koe kia regulation moha rules ke ne pure e nau talanoa. Sai, o ku ikai ko hangahi organization ni tia nau to. Ka koe ha, koe ngahi whakatau taha, o ku nau pehe, o ku nau kau ki he kulupu, ka o ku nau lere whakatau taha pena to. He koe ngahi kulupu koe na, hange koe tū moe patoa. O ku ikai kia nau lao mi tia, nau tomba, nau regulation ke mui kia e nau kau front line pe koe nau kau tau kawe e nau utui. Aia ko ku hinga, e ke heke he mea koe. Ta koe mea koe o talanoa mai peka kai lahi a whekau aku mo whakalere ho mitia. O ku maua he kakai e ngahi nau, ia ngā ho whakafotunga, o ku nau o mai nau tōrau nau sa ia ke nau o mai o lau mo sio ai. O ku tau pehepe, ko whainga ke whakakakato u mea e malawa ai ke profesionale, malawa ai ke whakalao, malawa ai ke whakamolare ho kautaha, pe aku ke ngā au e mālohi kia. He koe ke mai koe mea noa ia pulusi he mea. Koe mea ia. O ku ke tuku e koe ia hange ko ho pesi Facebook a koe ai mea ia o penia ke takahao mo la koe ne whakaukau. Ka ko ho foi main media koe na koe ka poro kalama ai, mo website i, o ku ke mui koe ke rules mo regulation, pa ku ke toi oange pe mea ke kautano alalo niu, ai pesi koe na Facebook a koe ai mea ke nau hakano ui, kohi ai. E mau pe ke ange nau pesi ke nau kohi ai. Kai ke mea ko uhinga ki ai. Te koe mea koe hange ko kanoa mo ani e ui wawaula. Ka pone kai ke au ho whakafotunga koe mo whakarere ho mea. Pea whakasisi ai ngāhi whea ala ki mo ngāhi whiriwhiri mana koe kai ke porokala mau mo koe. I e whukataimi na ke approach mai ai na ke hamawa kai he nau ilo i pēau koe personal friend, i he level personal, pēau toi lawe i pēau ho whai whatongia, pau whia porokalama remo. O koe ke whia porokalama ma hange koe patoa, koe voice, kere a voice. Hange koe mea kona se tika mo mea. Tu o mau pe tu o tolo e nau whenga mai ka te au, o ko lotonga tafulu i pēau e nau kau broadcast au, te kai ke mau alu ke ea he nau whahinga whehu, me nau whahinga talanoa. Koe ka pao e mamata masa i tita koe tua whia heni e mawhai porokalama o kou tafulu i pe o te kai makei off pe koe ma on pe o toi tafulu pa ko stusi ko toa u mea koe koe te whemau ke porokalama mo nau tau. Ulo aki o ku whiri mānako e ata mai. Whiri mānako e whehu i. O kui kai tau ataena, o kui kai ke train ke professional e ata mai. Pe kai ke walo ata anoa maka kai pe. Aia koe hange koe kuta anoa koe ke o ku whaalau mai befoke ki tamakon ko karino, na mawa koe a fōu kau keisi, ana ai kaniwa. Ka kou whaahanga mapeo ta fului ai kaniwa. Ko uhinga he koia o ku taki i he kau media, registered media a tau tolu ai kaniwa. Koia o ku taki he tuusi mo e whakapipiki, koe ne whae ea whakatotololoto ke hamea. O te ke ilo he kaniwaya mo karino, ai mea koe whakatotolo ki ha mo oni o ha mea, mo ha mui ki ha regulation, mo ha rules, kau ataina e media. Koe talo e kamata ai ki pepa ia koe apu, koe ki online koe ia, o ku patoa pea me pongpong ke e whiaf, pea o ku patoa pea, o koe peke toi ririu e whaitoa ia koe ia, o ku osparapare pe ia ai, pea parapare pe o koe peke ne wha, hange koe nika wha o si ai. Tō whiana ne puluse mea ka te au mo lo au, e karino. Te kai ke hawa karino whaka eke au mo lo au ki ha mea e ta. Alo pe ia tu usi mo whakapipiki holo o mea hao o whakangai mai a ki au mo lo au. Whakapipiki ia fo i mea e kaha, na ulau ka pilo revu i hono whakanofo koe manu e kaha o le rea pe. Pe ere wa haku tā mo pilo, si
Whainga tangata whai ongo tu usi mo whakapipiki ko ia. O ko whema o ke ai ke mahino. Cut and paste. Ko no hingo ai ko tu usi mo whakapipiki. Hau bea tu usi mai hoku lai ka, tu usi mai mo lai ka pilo reu, tahine Princess Pure, whaapa ke. Tikai ke aha kure au ke Princess Pure haku lau ki ai. Iono whanofo koe o manu e ka hao le rea pe. Ka kisi o ke whainga media pe. Ta e whakamolare, ta e whaunga whaprofessionare, koe fake news ia kou tānoa kia Trump. Hau bea tu usi mai au hoku lai ka, tu usi mai pea moe lai ka o e tahine Pure, sala pe mawhile piloreu. Lea akuia he mea ke hauia o mai ko e kulea mo e tahine o ai o matala noa. Nā ne toi purusi mai mea ki muin ki he lo au mo au, tu usi mai be me he o whakapipiki moe. Tu usi, te kai be ke hauia whakaike, he kui kai kia hano kat. Koe tangata ko ia o kai kia hano kete ke hao whakaike eke mai au, ko ingaka ne toki purusi ha mea te au. O kutuku toi halope he tua whare. He kui rifia ma te eke hao ta hanoa mai ka te au. Koe uhinga ia koe, pe koe whaahinga whai o ngongo ia o ku whakatu tā maki au pito. E whainga whai o ngongo koe. Pe koe tala na moani e ku hokoi koe palo parema ki hono ave hongo ai ongo ngo he whonua a hono manipulate mo hono. E ai o mai o hange koe ha ai koe ha natu koe ha tōpai. Osko ia pa tō puaki mai ke kakai. Wai mea hoko ke kakai. Mui ke ai kakai. He lalo niu. E kuwe mai kakai, ke a koi ki nau tō ke nau lava ilo ai, ongo koi ke nau mui ki ai, mo ongo ke oua te nau mui ki ai. Ka agui kai lava ia. Ko inga, he koe taim kou tau tānu hata ke kakai, nau kape mai nau tō ka tau tō. E te nau alu pe nau tō luia, e whainga alu kou nau alu ki ai. Au bea ta haia ai ne foi whakatuputupulangi, mui ka atoa kai foi lawa. Au bea to e tamai kātu ai ne whakatuputupulangi, mui ko toa kai foi lawa. Pea ku hoko rewa koe paraparema. Pea koe tuu rewa koe e tau langa whalakalaka mo e tau politiki, o ku paraparema ia koe mea koe ia. E koe foi tōno unau ia koe nei whai koe kau taki koe teke whakatemo kārati. Professor Futahel mo agirismo mea, ku whaabapa kanau tō. Na nauhanga teke e foi mea wha politikare, kai ke ako e atamai e kakai ke nau whakaukau. Ako e futaya no api ako, a mautoro, a tautoro e atenis. Kana ke ne hanga ia whaha ako i ke whonua ke lava ke nau mama, ke oa te nau o mai pe gouri mai fufoi a pere palapa nau kai kato ai hango whatapu. O ku parapare mai ho tau whonua he ahoni. O ku parapare mai langa whalalaka. O ku hua te pure anga koe ni. Hau pe kai foi pure anga ia. Kusa ia ai ai familia mo nau kolo, mo nau kainga, mo nau koristutuku. Mui katoa tai whakaukau. I he social media. Maka mea koe kousia koe social media e uhe waula. Kousia pe ai ki e whaka ofa a ta mai o ho tau kakai, e nau mui olo, e ngai foi a pere ia o kupala. E kai kiu to i lopo ka ano whamatalai. Pe o ku nau lau e foi a pere o kupala ko e foi a pere whaka ofa. Ako wha amo he pure anga ko ni e tatano, ta whoki mai ke konferenisi pe a moe wha mafola mai ko e media, sige whaka ofa. A porokalama koe ni ane nai. Tau sio pa tau whanongo to tonu ki he ngutu e ho sio ku hau mea e talanoa ki he whenga ke langa e whunu hanko whakatapu. Ko mau hake peau ka whao si ko fwe mau peau koe lea ai tangata whai whekau. Tama e koe whai whekau ia a palu. Kaku kai fuke mau au ia poko hae whamatala ko ke paran whakalakalaka. Kako ne foi leana ne pehe, ko konga na aku mau, ko ne pehe. Ka pau ko fai whekau e ni ko pehe, ko hai whai ngā rea koe. Na ne pehe oku pau ki he paran langa whakakalaka e pure anga koe ni, ka koe pol kalama oku toi ai ma ai whanga kumaa.
E? Kei. Aia koe, o koe ke mahino ka te au ka te alo lea ha konferenisi pehe, pea te pehe ko palani langa whakalaka laka ko ni ai whanga kuma. Mana mooni peia he, koe ke ma wau, kai fuke na kai ke whanonga wau mo sio e fwoi wha matala ai palani whakalaka ko ni. Ka kou fuke mai e ue wawau. Koe toki pure anga ini, Kei. o ku nau whai e fwoi kone where nisi, i nau kamata ke tokoni ki he langa whakalaka. Kei kai ngata ai koe toki pure anga ini o ku nau whai e fwoi kone where nisi, ki he langa whakalaka, ke luluku whakaukau, ki he nau teu teu e patseti. Ane whea ha pure anga. O koe ke upehe o upehe koe tonu, ia ka koko hinga koe kono tok whai ne fwoi mea koe ia o fo o. Kau whaamu pe e ia hano ola le le, o kai ko ha mea ke whanga kumaa. Ko hai e whanga kumaa ke te hao lea pe he mai, he hao haonga, pe o ku me atu me ai ai pelinis kalau ni mo me ka hene prinsesi. Pa koe ke ngata pea naua ka ko tau tolu koe ka kai. Ke tau soat ka hataha o ku hao lea pe he mai. O ku whie mau ke toi whakakaukau le le yang e ka kai e whonua, mo e nau kau ke nau lea mai ha whahinga mea pa nau wahe mai, ka koe o whai a hange nia koe ka ahine whai o ngongo, nei nusila ka mai koe ABC. O ku whawhehui he, o ku whakaukau poko ha mea o mai he ABC, o atu mei heni, ha fefine pe he ke fu ata mai kovi pe he. Ke ne ala to whakawhehu e pare mia mo kabineti, kai ke alo whai e ne homo e ka ke mau kai to ka whakawhehu. Pe aku whaanga tai whakapa ke pare mia, e fefine ko ia. I he media, koe ke ui lano hingoa. Koe ku mao le rei ko sio ke ne, ko kano pe ko umea mahu ingai. Koe to fie ni to tolo ne whai whehu i tai whakapa ke kabineti mo pare mia. O hua tu ia ta whaapapa ke minister polisi e foi mea ka. Ta tau pe hai ai angai a piveni ka ko minister polisi. Ta koe pare mea, ko ku sio gene foi whawheu e whiwhina APC ko ni ka pau ke sio mai pa ke sio mai ke hure at ka koe. Ko whehui na whai i e foi media press release ai pure angana e toki osi. O koe ke toa ngau pe ke tui ke pure ngā pe ke tai tui ke ai ka te tau ke itala no wha apa pe ka nau tolu e ko kau kaki. Koe ke more no iha nau kaimi ke nau mai o tala no mai ka tau tolu pa tau tai wha apa. Pe o se me u whehui ke mea ke lulu kai ta koe. O koe ke alo sio ke mau e ne mea ka hao whehui whakatuputupulangi. O toki mahino mai he alu ai u mea o koe ke ne ilo e ne u whehui. Ta koe foi poini whakaosina ne pehat. Pare mia te toko alatu pe au ke ta toki tala noa toko ua. Ko haia ke ai ke toki ke rea pehe atu koe ku poi nia. Ta tau pe ko haia pare mia. Pe ko ai sake pe ko hua kameriku po ke ha. He kai ke tau ua to rea pehe ke he tau pare mia i he mitia. O whamai whewhine koe ni o ke toi ase hake he mea mo whakatupu kofi ka te au e usio atu ke media conference. Ma ulalo pe utonga ke alo ako o atamai ke to mamang e ako whakamolare whaulunganga, whavoka tu o he waba, kataki pe ku lere takai holoka koe na tūlai kano. Professor aku mahino ai whatala noa koe ni ke o mai, koe ngā whako ku taki iafi holo he u ta whaakika koe ta tala noa pe whoki he i he tuunga koe ni ku ai social media pe a mga hiongongo o ku hoko mai ko ngā ke kakai ke nau awea ke uta whaaki koia ai uongongo ke ue hoko ia ko paloparema ke whatupunga he nofo ko ngā ko ha mea ku nau siok tohi maha taha i he Facebook ka koe mea whukene taha e palofesa o ko fia ai i he taim koe na whakamalanga i koe toke ta asake eke i he whiripare mia i wharearea nane mention e ai mea koe Wizard Pro, Anane pehe koe o ko loto ke hoko koe pare mia ke uhanga o whauhalao ke whakaata. Ai kakai koe ngau whakapure anga, pe koe whainga re volope, ka kunau sio ke hawhai hala, ke whakalao i ke nau tolu ke nau ave u information ko ia ki he komision na tau i whai hala,
o ripoti kia taki, pare mia, minister, CEO, peko hai pea taki, o whaihala preanga, ke nau ave u information ko ia, ki he komisiona ko ia, ke hanga he komisiona ia, o whaile hanga aue kia, i he taimi pe ko ia, he ko taimi lahi, oku toki o se preanga e ko ia, ha preanga fo o ia toki ma o hake umea ia, na te tonu pe ia ke salova pe ia, i he taimi oku nau ke taki ai. Ka koutu i ko ngai preanga mori oku ke mea i pe profesa oku wai hono malu i ona ka ngā ue whapureanga oku nauhanga o tuange mahanga information. Oku neonga o whai pe e tonga. Angai koni ko nau tok whamatala ta nai na e tuange mai e he potaha e potunga ue hani ihi ai ngahi information. Ka ko uhinga ko nau hulu tu ape ko e nau mamahi ma nau ongo i koe ke kei whai tatone kau taki. Ko option pe nau whai ko tuange ke mitia. Pe aku o ngau lahe ki pe murini. Ka ko taimi e hangai e pare mea o whakalau i ai whistleblower. O tui mahalo o profesa e toe saiangi ai. Ko inga kairewa ke te pehe mamahi hatoke tā. Pe ko hanesi. Pe whenga ki kume ha mitia. Ko ni hanga tonu pe mani u information o ave ke komisiona tau i whaihala. Tugu iki ai. Pe ngā hano ilo ko ia kai ke more ne ngā ue kai ke wesia hano family. Ko ngā kuhanga e he lao ko ni o kulotonga ngā ue ke pare mea o fotutu o malu ina o tolu. Ka lawa ke tau i mo whakasi si hifo ai corruption i loto i he pureanga. Professor Wewhe ho wakai ki tawhaaki ko ia. Io koe kaka. Oku te kai ke mahino le rei he ku oku ai whake ai whaahinga pe he e uho i wawau. Koi. Oku i kai ke ai he loto pure a ngā. Koi. Koi. E kau whistleblower. Oku nau tō me he tawha aki. Ko i ngā ke nau tau a tāina. Koi. Oku te eki ke mahino le rei ka te aupe ko uhinga e pare mia ke whakotu i loto i he pure a ngā pe ko hono. He ko se ai pe ka whistleblower ko na i tu a ai niti a oku tau a tāina. Ai ka ngā whapure a ngā ke nā wō ki ai. Oku nau tau a tāina ke nā wō ki he hako e mea, ki he tau i o whaihala. Koe ombudsmeni, koe haka e ue mea, koe komisoni tau i whaihala. Ka ke whakatoka ngā e mea koe ni, koe te kai te mahina ka te aepa koe ai ena, he koe ai whoki ai u lao e hange koe ni, tau whata tā, kau atu pe mahino ki Australia ni. Koe taimi kou pure angai ha whonua, ha kata, ha pāti. Tau pure angai ha pāti. Koe kau ngāo e wha pure anga, koe nau i mui ki he pāti koia. Pe kua u ke whakataha, ka pau, o whakataha au pe a moi kau whare area e kaimi nau kei, ma kei whaifatongi a lahi ai, i he manga organisation la lahi nei tu i ken pelan pe malusiane. Koe pure anga ka hange koe ni koe kau whafonga green, koe taim kau mau whakataha ai, he kai ke mau fu alua show, tau ataina he papiriki e mau whakataha, ko inga he koe pure anga ia koe lipro, koe greenian, ka koe hinga e ko poini, e ko tala noa, he te kai ke mahino ka te au ia pe koe uhinga e pare mia, ke rea pe ha whahinga taha i loto ki ha whahinga whehala aki, pe ko ha whakotu ha fo i whistleblower, ko fo i agent i loto he pure anga, he ko ne tu ko he ni o kutu u kitua. Ko uhinga ke tau ataina, kai tau ataina pure anga mo kau ngā uwha pure anga, pe aku iai mo komisoni e whai hala ko ombudsmeni mo ha, ka ke manatu e mea ko ni. Neongo whakotuku ai whistleblower i tua. Neongo ai komisoni whaihala mo ha hen. Ka mui kai ko mea whaingo fua ia e ue wawau, ke alu ai senior officer o lau ngai ai minister. Me koe lau ngai e nau CEO.
ko tau na tula ko pau ke ko uta no ko na oku ha no fa lere momore o lunga pe o kai ke tau alu ke loloto o mea ko na ko sio ke ni na fo tu ko ha ko Public Servants Association pe ko ha tak mai a CV mea mai ko na fitness a CV na fokotu o mea ko ia ka ke fatonga fokotu o mea ko ia ko ai ke tau kave tau fo mai ke fo kulup ko ia o ai ke tau ata ai na ka nga fa puranga ko tau kave to tone nga fa puranga ko tau kave ka nga ko vi na dol ka na le mo ha o sia nge ko ke nga u ia to fokotu o pusmeni to fokotu ani mo komisioni faihala o lolo tonga iai pe fu fa mau o lolo tonga iai pe Department of Justice e to ai mo whistleblower i loto o ko no para mana ka ai whistleblower i loto he pure anga e ko fokotu o mea ko na ai ka ko atunga ia ha fa ai nga pure anga pe man democracy or not democracy o ku ikai ke fai tua ke rea hata hailalo ki a whehara ki hata mai o lunga kai o rewa o ku toku whakatotoloi. Koe. Koe koe lau ke whakaiki ike ai mea koe na kako o spahi au ia he toi ai e mea koe na. Koe mea koe ke tau ilo i, koe ai e kau kaki ke nau whatongia ki lalo. He o se o me ai no fokotu he kai peke ta lava ta tolo solo va palo parema ko ha fehala ki he ko tau na tula ko pau ke tau la ki foka kau i ana tula o e tangata ko e mea vai ko foi a ko na ki maulunga ka hai pe ko tau feinga i u regulation ko u lao ko u mea ko to pe fra molare ko mea whakalotu ke feinga ke tau ke ne tokonia ki tau tolu hete tau kei vai pe ko poinia e os ka to no fokotu e u mea CV ia ka pau e kai ke lele ai fai fatongia e kau kaki me olunga ki lao he kai ke he ka lele e fatongia kau kaki e si rewa ai launga ai le volo hoko. Ai ke sai e vahe, ai ke sai fai fatongia, ai ke oa si e whiri mana ko moi. Koe u mea katoa o ku osi i he lao pe ofa mai. E koe ai tala noa ai kau filosofa koe lahi ange ko ho whakaiki ke lao ke momo i ke ange koe lao e lahi ange ia ho whaingata ia. Ai a ko whia vai atu pe aku ia e o i wau kaku sai ko ke ila ia pe ana fa fe no ai ke whistleblower me loto he pure anga o ku si ai pe o me a ke na hanga fai e fatongia ko ia ai a ko fotu ai media tau atai na pure anga i loto ke ka lo pe i loto ke mai na ka te fa fo ka tu e ko tui mahalo e Professor Mahino pito ai whamatala ke whai. Ko tui mahalo ke e peta ngahi polokalama hoko mai. Te tato ki whaha wakai ai ki whaha no eke ki he pureanga. Ke o mai ange ha ki whakai ki mai. Ai tuunga koe na fotu tu ki he whistleblower. Ke lama ke tai Mahino ange. Koe tu whaketai nimi ko tui mahalo ku ose da taimi. Professor atu mo e whainga maari e koe ni ke whamao popo mai ka pau kwa hameo ke loto. Que fa os que da proclama ka toki mama ya. Malo bito e wau ko tuipe ku o ku mahino atu pe ngai mea na e alu atu foke kanoa alu ke media fra sociale alu ke ngai media lalai alu ke ngai palo parema o ko lave i pe e au ia te au pe ia mo lo au o ku palo parema lahi au pito pea koe mea koe o kou tokanga ki ai he ku tauhanga tano maki katoa u isi na tatala noa ki ai
pa koe anga tae whakapa ki kautaki. Nge koe ngā he mea ke he media whasosara. Koe tangata whasi palu koe ni ku ngā lano i ngā vainga palu. Whapapa ka vainga palu. E ne fo ilea ne nai i he hao konferenisi whakaofa pe nai kai kene toi mau ea fo ilea kene ngā oe aki kai ke ka koe uhinga e ni koe ngā hi mea he kui kai ke tau hao ka koe ngā hi mea o mahu inga mau pe ke tau tala noa ki ho tau ngā hi vai anga o humanity, o human beings. He ku asia he media whakasosiare. O ku asi pe he media la hika pa he ke lawa control lei. O ku asi pe he kautaki ko Trump, o ku asi mai ai Palestine ko ane ngā he mea ku lei, ko ane ngā he mea o ku pārapara ma ko humanity o tala noa ke ai ngā hi lotu. Tānoa kai toi kapu. O tau tolu, o ku tau malawa ke tau lelei, pe toi malawa pe ke tau kofi hange ko ku kamata whakatala noa koe ane nai ke media whasosiare. Koe media whasosiare, koe foi ata kai o ku whonu he lelei, pe i he lelei tau potu, pe ku toi whonu he kofi tau potu. Ka koe mea ia a tau tolu, he koe mea ko tau hanga fola loa he media whasosiare, koe mea pia kai mo inu he tau whanau. Aia, koe ku whakamanatu mau pe he kou kei vai koe tangata. Ka mea ko vai he media whasosiare, pia keu manatui, koe mea koe te ufolahi, koe mea pe ia koe e inasiai e ku whanau, mo e ku whamokopuna mo ku hako. He ia e aho te nau lawa e mea nā kfolai. Koe kulea koe nai whai, nai kovi, te nau omio o sio mo nau lau. Aia koe mea ia tau tolu, he ku tātaka meke te sio ki nā tangata ulia e mea tia whasosiare, pe kulea he mitia, e hao a maua i pe ene rea. E iai ene fo i tono no, iai ene fo i lelei. Ka aku tau wheinga, ke whakasisi e tau tōno no he media whakasosiare. Kai whakalahi ai tau hanga o vahe atu e ngāhi mea lelei. Koe mea mahuinga. Mahuinga au pito ka te au. Koe mea ko whewhao si aki e uhoi o ba. Koe whakatotoro koe kau filosofa koe ki media whakasosiare. O ku si au pito ke toi omi hame a toto nuia me he reality pe ko hame a mooni. Ko mea ko toa kau sio ai he media whasosiare, ko mea mahuinga ke tau manatu. Ka pau ko u mooni o hafo event, pe ko hafo i mea nai hoko i tua he. Mahalo ko te seti pe e nima e o mai ki he media whasosiare. Pe tau whakauta ngai ki ai. I kai ke ngāta hano omi pepe se te nima mea nai hoko. Ka kutoi li uia. Hao e kawhaiongo li riu. Hao e kau whatau ka whasosiare li riu. Ko ne au koe ne o se habu i ke kāmi heni. O kui kai ke toe pese te nima ia nai to mai. Kua foi pese te e noa e tau hanga li riu. Aia kuna au whakarea pe he, o ku ikai ke toi hau ai mea mo o ni ka kohono atape o ku tau si o he media whasosiare. Pako mea go mahu inga ai ke tau hanga o manatua mea ko ia, o ku ikai koe mo o ni e o ku asi mai. Tau o lau, pe tau ki whakakau, he o ku malawa ke ne hanga o take e pe ki tau tau, moho kaunga friends, moho family, mo mea, mo alo e pe kako fo i ata pe ia. Tako awea au pito, manatu i wakonaki ko ia ai kau filosofa e na ufato tolo ke mitia pe mo teknolosia au ni mau inga ko fie vai. Ko ku sebi ko hame ako ku asimai ke te au he ku pesi pe ko upesi ai lo au. O koe ke usi via mea kotoa pe ke mea o ko ke e ku whaunga koe ke usi via.
o kola me ke o ma me aku roa ha o hanga tonu pa ko hanga o mai ya mo mau kau ka ma ke upesa lo au ke lava ke lau e mau kau me mi pa kai ke omi ha mea o ku frasisi e omi mea ko kau ai kama ka aku i ke ha o ha fo molo pe fo nga roa pe ha o fa nga mitia nge ko mitia ko na ko e wo wala o ku falala anga ke te o mai o vai mai pa ko tu ko pau ke tau toi to kanga nge o tau fesiri aki pe ai ko hala o mea ko ke te fa papau i pe ko o ku tau fa politikare pe ko tangata pe ko tangata patoa o te kai ke te sivi o malama ke ne ha o fa mafola o pehe ki ka o mafola foi to ka te rine te tui ki ai ka ku ne to fa matola e mafola e ka pa o ku hala e alu hala e pe me ko ya kai ke e o va ko ngata anga be ai ku fa ma bo pa tu pa ko fa wange pe na o le ya tu a ke ngau tolu na me mai ka ta wa o fa la ke te ko Malo bito, professor pamalo atu he lava le da proklama ko ia. Tu funga fono alo au ki he ahoni. Fa malo atu e kainga ha mo me mai ki he proklama ko ia ahoni. Ka mo te me mai be he o hiri ha wike mi hen. O fa tu professor da doksio o se ha wike be mi hen. Malo bito. Malo bito o fa